Kublai jan media pi sajisen waro ki kubor pelada wanra abian jepi da kapnar news teton sedang ceki kubor cem ki pulis ya kamet yap ukna wadang ars nem hawa gangga nin kesngi hadin wadadep siat penyap ubru ya ka kurim yong o badan no o ya lengut ki kon yong ka hapo ka ha Uttar Pradesh kuntup wa utiu kena wadang cem ki nin kesngi ketika kurimu mencuat ka kurim upayu yong o ongki pulis tang hadin wayap upayu yong o teda biau da uwaka tekad upun yap hi euki waro pun be pun kon dapan sakhiat pat pediang kari UK ya kadawai COVID-19 watame iwo MK muchimi do chisin don hi daman ile idawai waso na pradi kiwiwan kidawai COVID-19 kiwa dapan sakhiat pat pediang ki hapo kari UK iwa pertu Jensen kain ka yingking he ka wachna ki les ne manchwa neida wajoru la eryong wa pertu yes hajarkan kamamata Banerjee kam ka chief minister ki Bengal ha kasngi Friday daya chem ko wo prime minister Narendra Modi ha kalai kunda airbase tang wadayet ko na ka meeting wo prime minister heliang wo ya kalam chapang ula eryong yes da ei ko ya ki report waro hi e Nailiang ki wajet wapra but nailiang ki wacha kata ka Bengal ha kala areas but da ongko dai wachimo yaki permission yong o ngadang meeting o chawi ka meeting wo state government official tengau line o teda yat ko nei jing yaklam wo prime minister heliang yong ula yong yes hado chispa ngut ki bru wo yok jut COVID-19 hadin wadadep ki bambia naki chispa ngut dayap hado songut kentup wopa yang utiu cendrang wabia khut snyau bha ka sarkar India ye ki bru ki bomto nakaniam muslim kam ki hindu ki sikh ki jain wa ki buddhist ki wa em hapo kari Afghanistan Bangladesh bat Pakistan yosa ki haki khatli tali ki district wa em hapo kari India kite ki district to ka Gujarat ka Rajkot ka Patan ka Chhattisgarh dog ka Rajasthan ka Udaipur ka Pali Barmar, ka Haryana Faridabad, wa ka Punjab. Ka Mumbai to ka sorhe wanangkong umat ya kador chispa tengka chilitar yong ka pniang petrol. Thet thao thet yung thet sem u Amitabh Bachchan iwa he sanajar chispa prapauso square feet. Iwa chong dor le pawi crore, nrupau hajar chi square foot ha Mumbai. Ha kate kayung ka sem yong o wathero da em hado nrut li ki thaubo kari but da em ko haka arpau nya arpau pra mala ya kate ka property da thero haka December 2000 arpau tang wadaya tho ya tarwan ki ha uniu April 2000 arpau wi wadadep da su do ya ka by stamp duty don hi nrupau arlak tengka chem labit wayap ki hapo ka Air India aeroplane ha kasngi Thursday hado wadu kiu uny haden le phau minute wadadep kiu her te da panchong wan ki ye waro ki passenger chakwi wan ka airplane cha fine uram babu hado arlak tangka neida watang khanyo yaki an wabo ka sarkar hey por lockdown neida wapan man ki yaka khawai bia kiwa khut ki hado arspa sanphau mut ki bru ha Andhra Pradesh Prime Minister ka Malaysia dapan banao da kakang sebak hapo kari waro kawi nado citarik uni ubnai wawan hado khatso tarik yong uni ubnai Jun nei daw wada jor ka kjut COVID-19 hapo kari yong ki nin kasngi da report ki hado pra hajar arspa khande phau ngut yaki wadang yo thambe ka National Commission for Protection of Child Right da pha ko ya waro ki jilla wa ki Union Territories wo pha ya ki dur yong ki khana wado ya ka bei la neupa la ne pun arngut ka bei wo pa nei daw ka kjut COVID-19 ka kot khubor kari Israel da dap ko da ki dur yong kin rupa ngut ki Palestinian khana wa yap hey por wale airstrike ne pun padung bom ka Israel yap so ngut manso le ngut nei daw waring ka laj athau bia ha Uttar Pradesh kam waso lak ngut ki bru wayut na ka Democratic Republic of Congo nei daw waten ki ya ka jing pudung wa arsen yong wol kano tegi kubo da poj wakut kublai phi waro yigi tu gi mupudap subscribe nya ba subscribe yo ni channel kadang wa yo cho phi yegi kubor ki wathamme kublai chi boni phi waro thia suk waro